Sifu, problem sama. You cakap you expert. Apa you buat? Okey, potong persona VVT. Masalah dia punya komplain pun cakap sama juga kurang sejuk, jalan long distance tak sejuk. Tapi pada masa dia datang punya masa, kita dapat dicek, confirm. Masa tu dia punya cooling coil sangat kotor, jelly. Okey, biasalah tukar coil, sensor, valve, kan? Lepas tu buat flushing. Lepas keluar kita, dia komplain ada masalah sama juga. Okey, dia datang balik, kita pun tolong dia cek compressor pulley clutch. Kita ada nampak dia sudah bakar. So ingat sebab itu bakar, dia sangkut dia tak mau release. So kita sudah tukar. Pun pelik juga satu masalah kita nampak. Asal dia punya compressor pun sama juga tak mau cut off. So sama, Sifu Y pun cek dia punya tomo M, cabut, disconnect dia punya wire, tapi compressor still jalan. Pelik kan? Biasa tomo M kalau kita disconnect, compressor dia mesti akan cut off, tapi dia tak cut off. So Sifu Y lagi cek dia punya climate control. So cabut climate control, wire okey, dia boleh release. Jangan customer tukar itu climate control. Lepas tu tukar, discharge kereta. 2 hari aja. Cakap pun sama. Sifu, problem sama. You cakap you expert. Apa you buat? Sifu dengar pun tak syok lah. Betul tak? Tapi kita pun tak boleh cakap apa. So, kita pun cek. Panggil dia hantar balik cek lah. Tak ada problem. Sifu pergi sampai Gombak, pergi sampai mana-mana. Habis 2-3 jam untuk test kereta pun tak ada masalah. Kita pun pelik. Tak ada masalah pun. Lepas tu, kenapa dia selalu komplain cakap tak sejuk jadi ais? Tiap pagi dia komplain. Jadi macam ni, jadi ais. Betul. So, hari ni Sifu Y pergi sampai dia punya rumah, ambil kereta dia. So, apabila kita bawa, Sifu Y ada perasaan satu sangat pelik punya keadaan. Tengok fan ni. Fan dengan kompresor dia mesti sekali jalan. Tak ada stop. Rupanya, dia punya masalah sebab sudah modify ini LED light. Kita sudah cabut. Pati ya. Cabut. Fan sudah berhenti. Nampak? Nanti saya pasang boleh nampak. Okey. Nampak? Pasang ini kompresor terus jalan. Nanti dia punya ais akan cair sebab Sifu Y sudah cabut dia punya relay. Cabut ni. Pelan-pelan. Okey. Dia jadi okey. Okey, tengok Sifu lagi cabut dia punya blower relay. Tengok, automatik akan cut off. Nampak tak? Sebab kita tak mau kasih dia blower jalan, dia cepat sejuk. Cepat sejuk dia boleh jadi ais. Kalau sensor normal dia mesti akan cut off sendiri. Kalau kita pasang lampu balik ni, LED ni yang modified ni. Okey, nampak? Nyala. Okey. Kompresor tak. Dengar tak? Tengok kejap. Nampak? So start lagi. So jadi air. Nampak tak? Tak akan cut off. Sebab lampu ni dah pasang. LED. Short. Ni nampak? Sini nyala. Sini tak nyala. Sepatut dia dua-dua nyala. Dia short. Sifu Y cabut lagi sini sebelah. Pasang. Tengok. Nampak tak? Sini nyala, sini pun nyala. Ada biasa kan? Tengok sini pasang aja, terus boleh cut off. Normal. Nampak tak? Sekejap saja, so clear. Sekarang tengok, so ingin cut off macam normal. So ini case Sifu Y pun pelik sangat. First time pun kena. Customer cakap, kadang ni bukan harga itu barang punya value. Value ialah kami macam mana pergi troubleshooting. Dapat cari itu masalah. So kalau ada tentang masalah ikon, boleh cari Sifu Y. Kita janji kita punya kerja profesional, laju dan berbaloi.